Anya laki din! Idasaran na kiti ka na, Jenna. Bitugan kan tupay butog. Nini, apay mananyag pungpungtot ka. Tunggal sumangpat ka, nabartek ka. Anya laki din, di bakit? Iso nga roti kayat ko nga ramidan. Sumangpat ka lano kay kayat mo. Anya nga tano asawaam laangan jay arak. Katda kayon tiagdan na. Anya laki din, di bakit? Anya lakit din asasawam dita. Kanayon ka nabartek. Uston, di kan akong ungit. Naimasmat niya roti aginom iti arak. Ay makamu kay tibiyag mo. Sapay naglaing ka nga agibaon no mabartek ka. Uston ko nakmat. Ay no sa anak ama kapagtepel, bitug-bitugan kalangan, tapno mariing day ta na artem nga utak mo, gapo iti arak. Napartek ti asawam. Isu asa akong tinangyaway, Gina. Ala, sumrak kayo, Uncle Magno. Wow, Gina. Basta una, apartek nila kay Mau. Ay, buwisit day ta ang lalaki. Kanayon nga agbartek. O ala, ipaidamlatan dita sofa, Uncle Magno. Sige, Uncle. Siya kunti makaamukan ko na. Agyaman na ka. Hawan ang yaman na, kanakan. Nakita nga may nanakayday di igid ti kalsada. Masyanak, iso nga inyawid kaun. Pagluto ka man iti pagarmo sarak, Jenna. Di nakasarsarita. Mabisinak nga rod, bakit? Di nakasarsarita ko nakmat. Apay nga min aya. Di nakasarsarita ko nakmat. Nauma akon kan kabutog. Anya? Kanayon kalatan nga agin inom iti arak. Ay, maumak tulang kan ka, buisit ka. Ay, makapungpungtot manan ti rupam, Jenna. Ay, maumak ka talagan, ante. Anya, ti pakaumaam. Ti ugali ni butog, ante. Kanayon anabartek. Ha? Awanin ti maitultulong na kanyak. Inaldaw anabartek. Awan nga agpaiso, Jenna. Pasaray makita kiti igit ti kalsada nakaturog. Gapo iti nalabas sa bartek na. Anya nga tayo ti aramidak tapno agbalbaliw ti asawak. Ay na, narigat mo ang mapagbalbaliw ti er-er. Mang panunot ka, no anya tinasaya at nga ramidam. Unanti, talagaan na umaakon kan kuana. Makabalisak tulang itar aramidan na kanyak. Nayon kami nga gapagin ni Jenna nga asawak paririke. No adaman sa inyo nagkinaawatan ka ni Kumari Jenna, pari botog. Pagsaritaan nyo day tabanag. Di kay kadiagap apa, pare. Wan yung nalabas, ti panagnyungiwat ni baget ko, paririke. Kasla armalait tingiwat na. Awan sardeng na pare. Ay kit awatem latan, pari botog. Denggen na ka bag, pare, ha? Saan anasaya at ti kanayon na panagapayo kan ni Kumari Jenna, pare? Imbag ka pa'y paririke. Naglaing ka mamagbaga. Agkumpari ta, pari botog. Awanin ti sabsabali ka data. Ti asawa ay ayatan, pare. Saan kat nga apaan? Pinagbaga ako ni kumpari botog, Mari Jenna. Nabartag mo din. Iso sa anak mo din ngagbayag. Agawid akon. Awan mo din ti kasarsaritak, mare. Siyak nga'y kumakasarsaritam, pare Ricky. Ha? Apay, di nakadikayat akasarsarita, pare Ricky? Ay, saan man, mare? Kababayin mo't duwa talang agsarsarita dito'y balayo. Nang runa ka, nakaturog mo't ni pari botog. Gapo iti bartek na, mare. Amo, pare Ricky, nataraki kalat na. Ha? Apa yan na ibagam day ta, Mari Jenna? Kasla saan ka alumaklakay, pare Ricky? Aya, mare? Ay na.
Nagunag pa'y day ta kalid mo, pare Ricky. Makapaawis day ta panagisam mo. Aya, agyaman ang arod kin ka, mare. Anya ko mga iti pagyamanam, kumpare. Ibagbagak laang matiag paiso. Ah? Ne, saan akong ngagbayag, kumare. Sumip nga ten. Magmagnaak pa'y nga gamit. Kabailam ka di pa'y timag na nga agawid, kumpare. Medyo maulawak nga ro din, kumare. Ay na, saan kan nga agawid? Dito'y kan balay nga umyan. Agawid kan tulaangan no nausawan kan. Anya? Wan, kumpare. Ang mga numatumba ka nga agawid, kat ni, nakainom ka iti ara. Di na kun babalawan na kanayo niyag bartag, Jenna. Apay ko maababalawon ka ngay, kat isumat ti pagayatam butog. Agbartek ka, aging ga iti kayat mo. Sigurado ka? Wan, Oray, kanayo na nga ginom iti arak? anya lakit din. Wan ko naklangarudan. No kayat mo, siyak pa yan ti gumatang iti inumam nga arak. Ne. Mayata ba kahit? Agkinaawatan tanong kasta. Di mo lapdan ti panaginom ko iti arak. Ay nasan ka nalapdan nga ginom iti arak? Aginom ka, aging gat kayat mo butog. Ay mayata. Igatangan nagman nga ro iti inumag nga arak. Ta kayat ko man ang taginom. Sige, butog. Saan lang nga arak ti gatangak? No di kat addapay pulutan na. Wow! Ay na, nagsingpit kan ba kahit? Agyaman na ka, ta nagbalbaliw kan. Maawata mo, unti bisyaw. Nawagam nga rod ni kumpare Mariki. Tadwa kayo nga aginom dito'y balay. Ay, bakit? Mayat day ta na panunot mo. Hala, in ka nga rod gumatangan iti inumin mi nga arak. Kan agluto kay tinaima sa pulutan. Nagadumatan nga arak ti kinatang mo diti Tersena, Jenna. Wenosang, addaman pa inumak iti arak. Asino? Ni butog ah, ipaay ko kenkwana ti pagragsakan na. Anya? Total, jakmet la malapdanan iti panagin inom na iti arak. Siya kun amis mo ti gumatang iti inuman na. Agpapas no iso ti kayat na. Anya? Ala, mano amin ti bayadak, osang. 600 amin day taarak kan pulutan, Jenna. Nagado, ti ginatang ni kumarim ngayon umantang arak, paririke. Wen nga rod, pare botog. Ibusin ta kano amin na ita. Ay, pare, nagkinawatan kami kin ni Jenna. Saan kami niyagap apa? Nasayat nga rod no kasta, pare botog. Kalaat niya raw na nagbaliw ti ugali na. Di na kun lapdan niya ginom iti arak. Basta sika ka na, ti kadwa nga ginom. Aya, Pare! Sika, ti kayat ni bakit ka akainumak iti arak. Di na kayat ang makiinumag iti sa balay. kasta ka de, pare. Sa bagay, nasingad talaunay nga kumpare. Pare Ricky, awan parikot ka na ta. Una, pare. Ni, garawan ta na ti arak pare. Kakaisuna anaga daw, kan addapay na imas apulutan ta. Abay, kasla siyak lang ti nabartek, pare Ricky. Katagpadatamat niya gininom. Saan man, pare botog? Agpadata na baratag. Amom, pare. Ada, nagdalanan ti pamagbagam kanyak. Agpaisuamin dagiti balakat mo. Ha? Kita pare. Saan kami nyagap apakin ni bakit ko? Kayat na kon. Lab na kon pare. Iso, anasing petak meten kan kuana. Mataginayon kumanday ta nagkinawatan nyo, pare. Narigat nga agbayso, no kanayon kayo nga agap apa. Pare. Dungdungwam din ni bakit mo, pare. Ayatam, iti kasta onay. Pare. Di mo baybay ante asawam,
Pare, nasingpat ni Kumari Jenna. Ay, ewan pare. Di ka madalagan. Aramidak na ita. Ne, ado pa iti inuman tang arak, pare. Ituloy ta pa iti aginom, iti arak. Ewan pare. Anya nga kumare. Nakaturog ni kumpare. Nakaturog nga tan, pare. Wen mare, dinan amo ti mapaspasamak. Ado ti ininom na nga arak, ngamiti siya, mare. Anya pa lang ruter aramiden ta, kumpare. Mapantan ijay silid mi. Wen kumare. Darasang, kumpare. Ne. Damot arak dito lamisaan. Bakit? Ang mga nukayat mo manan ti uminom iti arak, lakay. Ay, madamdaman ata. Agar mo sa arak pa ay. Mala, agar mo sar ka nga rudan, ta uminom ka manan iti arak. Ay, no. Talaga nagsimpot kan kanyak bakit? Kanayon na kun igatangan iti arak. Saan ka di aday ta, ti pagragsakam ako nam, lakay? Talagamot bakit? Arak is life nga raw. Tapno saan tan nga agapapa? Igatangan kan abinigat iti inumam nga arak. Talaga? Bakit? Wan, adapay na imas ang pulutan na ah. Ay, no. Nagganasan no kasta bakit? Basta nila ang kumpare Ricky ti kadwam nga aginom iti arak ha. Ayun, bakit? Ay, total, nasingid kami mat iti tunggal may isa. O ala, agar mo sar ka nga rudan. Tapno makainom kan iti arak. Kahit, sika nga, bakit? Umunakan nga agar mo sar. Rumwarak biit, tainak gumatang iti lutwak apulutan ninyo kini pare Ricky. Papanam, Marikay. Mapanak iti balay da pari butog, tatamag no. Nay, kanayon kayo nga ginom iti arak iti balay da. Wen, tata. Siyak mo ti kay kayat ni pari butog aka inuman. Aya, Inaldaw kami nga ginom iti arak ni pari butog, tata. kunak manulaplapdan ni Jenna ni Botog nga ginom iti arak. Okay lang kano nga ginom iti arak ni pari butog, tata. Basta ije uneg ti balay da. Aya, Sige. Labsan kayo pwede ti parangan nyo. Tatamag no. Ti agasawa, agtintinulong, pari botog. No adda makita matrabaho iti yung nagtibalayaw. Aramida mon, pare. Wen, pare Reke. Tultulongak matan ni bakit ka ngagtrabaho dito nagtibalay? Nasayat no kasta, pare. Agpinpin na dagiti agasawa, pare. Liklikan, ti kanayo na panagapa. Naglaing ka amang magbaga, pare. Siyempre mo da, pare. Agkumpare ta, pare butog. Nakakaasi mo ni kumare no di mo tulungan iti trabaho. No mabalin la kuma. Si kapay lang timang trabaho, nagiti trabaho na dito yung nagtibalayo. Tapno sana mabannog. Gapot ha, kaasi mo pare. Ay, sa bagay, pare. Aramidam na ita, pare butog. Kita, kayat na ka ni kumare. Ay, sige man nga rod, pare. Aramidat na ita. Rabrabi, igatangan na kiti arak, bakit? Apay, di mo kayat. Ay, kayat ko, bakit? Arak ko naman. Dayta, ati kayat ko. Ala, agpapas kang aginom iti arak. Ta isungmat ti kayat mo. Ay, wen, bakit? Ibigay ang hilig ako nada. Total, saan ka matla malapdan nga aginom iti arak? Agpapas ka itan. Talagang agkinawatan tano kasta, bakit? Ala, anya pa'y latar aramidam nga ibutog. Agbartak ka na. Ay, wen, bakit ka? Ay, no, I love you. Talaga di na kung lapdan niya ginaw iti arak, bakit? Nakitam ka din ni bakit kaw, antay? Wan, napan iji balay da kumpare Marike. Aha. Nay, anya nga iti aramidon na iti balay da paririkay? Diyan mo Adamot imot na adakkel abag. Anya, ay isurutik ita antay. Apa nagimot iti dakkelabag ni Jenna iti balay da paririkay?
agsinatan butog. Kat makidin na akon kiniriki akong parem. Anya? Total, mas kayat mo ti agin inumlatan iti arak. Jay langan arak ti kadenam. Sana, Jenna. Di nagparawan. Pare. Agawid ka. Dakamin ka ni Jenna tagdin na. Awanan ka itibayin, paririkay. Kundi bagbaga ka, uleg kamit gayam. Basol mo lang di amin, pare Butog. No panawan na ka ni Jenna. Jenna, bakit? Ay, agpalpaliwa kaon. Basta di nagpampanawan. Idya kung ta ginumiti arak. Butog, Promise, bakit? Napatpatag kang umiti arak. Sikan, ti pang pangarunak. Kinaramidag amin ang niya obligasyon ko. agkari ka nga rod nagsingsingpat kan. Talaga sumurot akon kini pare Ricky no agbartak kapay lang. Agkariak bakit? Talaga kagpalpaliw akon. Ay ayatin ka unay-unay. Kadyak kayat amapukaw ka iti biyag ka. Agawitan iti balay. Agsingsing punta ko. Dilok isuksukat kini kumpare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo. Anya laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.